The Chimples in Nankut kanin tlai na kum thong ni kul lili Tangkhawng ni ria te kan rak chim ding mi thong pang tlang tar cheu khat na chu SSC World Cup ni van longin bom an thlak rawanga kanan khwa mi minung hlei sari nun nak aliam ha khathar viewpoint chu ponga twal chung mi pakhat ni bom alam e hliam fak ngai apu Bangladesh rom Rohingya ral sambuk chuni January ni sari singleya akang e buk zariat le som nga achiam di Thawngchim na kan thok Zaanlei marat farm bol kasim Jamu peng khampat khopi pong kanan khoa SSC World Cup ni firein ni January ni sari single sumilam pashali cheu tluka bom lungli athak e ngak chetali minung hlei sari nun nak aliam SSC World Cup firer ni bom athak mi chu kanan khwa cha chon nak siang in pong le St Peter Baptist Church pong a atla e Khamin ha chu biak ina pathian thang thatnak an ngai liao asi cha a hliam ma pu mi song an tam tia thei ase SSC World Cup fighter ni bom athak liawa hin siang in mai pumpulul cher twala pumpulul achui mi ngak cha jai masat song an umi kutke abul mi le hliam twar mi minung som thum tluk an phan athi mi minung hlei sari ruak chu January ni sari Zaanlei an vui chol na tia twal chung mi na sanin thei ase SSC je fighter ni bom athak liawa hin kanan khwale apong kama twal chung sian tlai phule SSC karkade unak sai man a umlo kanan khopong khampat khopi chu twal chung sian tlai phuni an lak mi ase kale jamu lampi India ramria ummi khopi ase Sinram kholipi hakha twal chung mi pakhat ni volei tangphum mi bom alam swal e hliamma fak ngai atwar bom hi SSC World Cup ni anman mi asilai tia twal chung mi nani ansum January ni ruk Zaanlei sumilam pahni shonga hakha thar sang viewpoint chu a kumhlei kwat luklang wal pakhat ni volei tangman mi bom chu alam swal e ake fak ngai in a hliami ake khatlei tan a haw mi dir mun ase tia twal chung mi pakhat ni the chin pause a achim bom alam sol na ki ha khathar lungphun tlang sanga ummi viewpoint chu pong ti in saknak ponga ase January ni ruk Zaanlei sumilam pahni shonga ase tia twal chung mi pakhat ni chun achim chuka bom alam sol nak mun chu SSC World Cup ni mun an khwarna khe ane nak mun ase SSC ni nol ngai nak an lak nu in chuka pong kam shonga chun bom an man tia adang twal chung mi pakhat ni the chin pause a achim Sinram palewa peng sinlewa SSC World Cup sakhanin asami SSC World Cup pol chu Maraland Defence Force MDF ni andoi na e kap ni in kada unak achwa nuwa SSC World Cup paruk shong anti World Cup pasana klom law antlai hna kong Maraland Defence Force MDF ni anchim sinlewa sakhanin asami SSC World Cup pol chu January ni nga Zaanlei sumilam panga shong a Myanmar India ramri mun pakhata le MDF ni an ka na tia thei ase SSC World Cup janhi deng an umnak sinlewa sakhan chu le Maraland Defence Force MDF changchi phuni January ni nia adi lakin an raklak tia thei ase Siandam kul chaklei lo kain khopium SSC Ral boy paruk ni Kukang ral kap MNDAA sina an siam nam an chia e ral kuti ani apruanga le chunglei ni nol pek mi an tlamtlin lo ruanga phungning te in dan tat an silai tia nepiro SSC World Cup ni media an chim siam nam chia dingin bekhia na ka to toral boy paruk chu an rian an tlamtlin lo ruang le chunglei ni khin mi rian thatein an tran du lo ruanga dan tat nak pek silai chupina ral kap siam nam vel te le motorcycle vial te sung asiruanga alain dan tat an selai tia nepiro leini chun an chim SSC Ral by paruk ni an siam nam an chia nuwa twal chung siam tai phu in tran bo ngei tu cheu khat na he zanri an AG nak lenwang mai an umji nak man thak pol chu social media akai chu man thak chu SSC chairman min ong hlai ni a mu teka athin ahung ngai te SSC chungtel na ni an chim
SSC Chairman General Min Aung Hlaing le SSC Union Election Commission tanga registration atwa miram khel party som thum le pakwa shwai tu pol chu January ni roka ne pirawa tan berwa nak an ngei I SSC Chairman ni team nak election chu kan to shim ok si tia achim na chu tan berwa anaka chun thong hi le pariat komphung shampi he atlak in azalong mi team nak kan to chan la I teina ka hmumi party sina democracy phunglam he atlak ningin rampi rian pek rian chu pek an selai tia General Min Aung Hlaing ni achim Chupina ahlan chawza chana adik lo mi le limhang angai lo mi thim nak rakalpi asi changronga kan ni chun adik mi le limhang angai mi thim nak kan kalpi ok asi thim nak chu kan to shim ok asi tia SSC Chairman ni chun achim thim nak election cha ahlan kanin tim lam nak song ngai asikaw na in sham tlai phun han in no nak akan pek leng mang tia achim chap shamin nol ngai nak lak asi nu in SSC Chairman Min Aung Hlaing ni thim na kong he pe tlain atu achim na in ani le achan belte achim chi ballo phunglam ningin SSC ni ramkhel party som le panga chu registration to an on na I chu chunga register atwa mi party som thum le pakwa le SSC Chairman chu January ni ruka avai khat nak tan berwa nak an ngei Sagairam chen kolin pengkom 1-2 peng menga muna SSC World Cup ni an tlai mi na twal chung mi hlai nga chu an tha na ya an ruak chu twal chung phuni an mu na kong kolin revolution KR phuni an than ni January ni sari a kolin pengkom 1-2 peng meng thoma SSC World Cup ni an tha mi na twal chung mi hlai kwa ruak chu mu asi pa hlai sari le nu pani an si tha atong mi hlai kwa chunga kolin peng fachang chok zorna ka twa tu minung panga chu feter an sina in mirang tu chu mi zeida an si ti feter kho an seri lo January ninga nia 1-2 peng khama ya zale kul sakhan pong lebu khwa kyang kapa fachang chok zorna ka twa tu le mo chongai pol chu SSC World Cup khama ya zale kul ni an tlai na I an chang le an lua me thalin an ka na nuwa an ruak chu an hlon na chun an tha mi na an mo chole fachang song ani kalpi tia Colin Revolution KR ni chun an than Chaklei Sham Tai Phu Unau Thum ni an laki chaang ral kap ni an ukliaw mi Senram Kol Chaklei Nam Shan Khopi Pong Mutit Khwa SSC World Cup Van Long ni Nizan January ni sari Zaanlei Sumilan pathum le cheu shonga bom an thak I ngak chia panhi telin twal chungmi paruk nun nak aliam tia twal chungmi pakhat ni achim SSC World Cup ni Van Long mangin nam shan khopi pong mutit khwa siang ina pawn zanga arit mi bom an thaki chachong liaw ngak chia panhi telin twal chungmi paruk nun nak aliam liam apu mi song an tam nga I azat bel fe ter asari lo tia chaang nural kap TWO ni an chim mutit khwa bom thak na ka chun in ruk shong arok I twal chung mi zong khot chunga ngam lawin a himnak mun kolin an sam di na chupina chaang National Education Committee GNEC twal chung tel chang cha chim nu pakhat le afale panhi telin twal chung me nu pathum chu angmuna annun nak aliam chol tia thai ase mutit khwa SSC World Cup ni alwan cha thongni kol thum November ni hlei kwa ni songa ral tuk nak Van Long mangin bom an rak thak I tal chung mi panni nun nak aliam pina minung pariat hliam an rak pu I in kol le in nga arak rok di Senram Kul Chaklei Kut Kaing ral ka biuha sakhan le tingni khopi chung saka kha hlei ruk headquarter chu CMLA ni an laki kuk kaing khopi le tingni khopi chu aning pin an ukho changtia Chaklei Sham Tai Phu Unau Thum ni Nizan January ni sari Zaanlei ya phungning tein an than 1027 operation ni som sari le ni thum naka Senram Kul Chaklei munram chung ting ni khopi a SSC World Cup ni sham an bun mi saka kha hlei ruk headquarter chu GNLA ni Nizan January ni sari Zaanlei Sumilam pasha shonga an lakho chuban tuk chiamin Good Kaing biuha sakhan song
January ni sari zan sumilam le khat shonga anlak e copy pani chu aning pin uk asichang tia chaklei siam tai phu unaw thum ni chun an than chuka dauna ka chun GNLA ni siam nam tam ngai song anlak kho tia anlang ter GNLA telin chaklei siam tai phu unaw thum ni copy le ruk anlak kho chang Malaysia rama Myanmar ram mi tampi kan umnak Selangor ramkula January ni ruksana Malaysia palek ni ramdang mi an kol na I minung zakhat leng an tlai na tia thei ase palek pol chu in khat nu in khata an luti cheklat nak an twa UN card angai lo min ha chu an kalpi di na chin mi pakhat ni chun ama ngal kho ninga chin mi minung som thum tluk an tlai ve na na kong RFA ya achim alwan chia thongni kol le thum December thla thokin operation minin Malaysia rama phungning lawina ummin ha chu palek ni an kol na ya an rak tlai na Malaysia immigration zungni January ni ruksana Selangor gramkul Sentosa sangchu an lu noi phungning lawina ummi minung sale paruk an tlai na palek ni an tlai mi na hi Myanmar Bangladesh Indonesia le Pakistan rammi na an si thongina an sia chung na Malaysia immigration upadining in dan tatnak an twa te lai na kong chu palek ni an lang ter chi Bangladesh ram copy Cox Bazara Rohingya ral sampol umna kem chu ni January ni sari sing leya akangi in zariat le som ngatluk achiam tia media nani anlang ter Zaanlei similam pakhashonga number 5 ral zam kem chu akangi dele similam paliluana mai an phalkho ral zam umnak in zariat le som nga leng achiam I minung thong sari leng in lo ngei loin an tia UNHCR ni anlang ter chachon nak siang in si khan le zun putelen ral sam na cha a sakpiak mi in zali in kulleng pina solar tampi song an kang mekang ruanga minung nun nak aliami an le lo thei kho aseri law Myanmar ramin Bangladesh rama Assam mi Rohingya tampi chu Bangladesh ram Cox Bazar an na I Balai chunga ral zam tambi kan nak mun ase hi ral zam camp hi thlamban tukin sakmi an si nei niam te in an na cha a atole atu in kang nak a chhuak ton tia an chim tutan kan Thawngchim nak chuma vial hen kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chimpo TV channel he subscribe kan to pyak ri chaw dingin kanin som na